ebusia me da se ogusu ehwe bedwam na wakan ho anopai wo se nkasa abiri nkwada denso yehudo nti ye sori anu wasori ebu wonu mo so sori no wo hu o man hene se ya na se ebema ase de wasori na wanom coffee wasori na wan peliptin bi angum no na still waye do ti be hu so man hene ne wo momfa na mame se de wo sisa na manfo hu so man hene ni abre neso ase ye da fa akon yes kama pa basi ya na fa akon de ye da fa akon o se e botai tai fa akon da nachi ade I ti say the osmosis any efia man kwa akon da dan ba ko e tu kwan na ti say ye otamalia MPP afankut afoko time no ntina say dan ho akon ayeden ti efia man kwa ne osmosis ko da dan ba ko e biribia da ye botai a e wa chi botai wa chi mekan osmosis etimu de yode ba fia man kwa so atwena no fi se ja enye aduma ketwa o eti eno ana ye ni adoye ne bedi achi na afi ye to ye pono wo ya tamfo anim enne de ne de ye twere obotan bi you know obotan ni erade se kampadu betima to sa anwum ya mo bi ate se wo to a we to emfa se de ne ye ni ye twere obotan bi obotan ni erade ejina ye chi se odom beremba. You know, so because you said just so nim nyoma me dey wura 2023 mu a one maka tro say Kofi Ampadu nsem bi o kagu masum sei na eye me cher na me tu me kotodwem o kan na me tu me kotodwem fast ana no aye ma me Joyce ayi sa be ka kire ye say ya to ye pono wo ya tamfo anim no e hye da ho nyo bia na ye to pono wo tamfo anim o pasi ye to pono wo tamfo anim e hye da ho ye ni adoye opese di wachi a ehye da ho ese o hye nwunu bi ase iti ene de sa nwunu na be hye ase ne obotantim na obetwere no so o twere sa obotantim na unama no wa be ho eze you know say o suppose masha ase frame chief of staff maso mo yesu di mu go me nko card bonne njire mu da obi a ebe ka ase ma kire mi da wase bebre obi a ebe ka ase ma kire ebe ene ne o mapa be gu so a obepo no na opoa won hira it will be share say oh wait the next president of Ghana was me masom was not going to say na me the president party and yeah was motor de yeme president party da ben pa na me o down on natural president hey na over down on natural dey kakari kaka and say bi wo so are na o maya na ye audio money me say osmo de bi o shia me a na sister de o we school kana me hwe di oh and who can I need to claim it yeah you need to take it yeah you know as Ampadu no what tap into that you know yes necessary biso nya say obi na eka bibia mo ye wo no o so no papa so bi ka cho so ho ofe ene wati jina hwem na wa dan dan wo woni ma ese kokuo wan na be ka cho so ho ofe ka che wo ho say me kwabna san in fact I'm handsome yeah me too much me nice so na wa wan ka bi anjira ho dia obi enu obeka hwe a kire wo osom de osom you suppose the t-shirt ya anwan here onim say anwan usi ba akwa na ne kon atia to say tam onim say ofa na kantamanto but o shawie na oba ono aka just wow the vim and the energy da atade jawo ono anim say ya atade de onyame ni mi ba o say jawo you know to me srem madaroma mo amo hihye mo hu nkran me mo obi hihye hu nkran untimi obi ntimi mo oni ngie o wo na obetimi mama wo anka say oni atimaje what I say nya eno so nkyere se nunu hu na sere dabi nunu hu sere bebre so enye mpadu do na wa nunu hu na se wo sere a eno no na Ampadu kan wa anya careful pe na ya ti e yakọ edam jo na mo bozo ejuma e wose wo ye ne ye na so mfa so mra na nunu hu sere se me yeskani o metwi jet na go so nunu hu na wo sere ze metwi jet kotwi ba obetimi atwi bra wa sha ase ene na wo bo anamo na wo bra na wo tu anamo a e kire wo se e de ukosa mpempe so bibia ni wa e nyame yona ana bibia da me kai wo se baby e free ho Nazareth na mo se bibia ntimi free ho ma bibia da ne ma papa ntimi free ho ba yes yes entino we ne de gidia na monto de se wo se utu a enwuma ka ho gidia na monto we o de du baby a wo che music master uri kikaso mse ya kan sembu ya sana wona wanya yenye ho abutre wate Welbeck yenye ho abutre na me adma kwasi ada so ye Welbeck Kofi Ampadu the birthday Ampadu Kofi Welbeck and the birthday and I say Kofi Ampadu Welbeck the birthday whichever way Welbeck in here na kesi pa
go do be call pound which is on your Ghana ni ne papa na ne kasa ya mo so mo mo de atum tim sa ho kira ba Ghana de na de mo kope ba bia bosisi aye kuro no so adehye no mesere wo ba bia ne Ghana baby ane se wo ka hu bi wa so ka hu bi Welbeck se wa hu ni wa ba o do waka tem de online o nya bi adom ye de bro na maka o se na kwa ya wade enche bia so ya da go kan si nkomo be bro na afia de afise matwa so na empensem ye di ka you aso se eye GTP ana AFA afa ne kasamafo eye yewura eye ampeduka mi kwa na papa we ho afi no onta ya no yini dabi to bu ase wadaroma nipa ntisa Mr. Wadaroma Mr. Bibi osi no ya de hia enti yewura eye alanchemantin ne kasamafo enne ana obeba betena bedwam dwuma ero hininto na presidential correspondent no kan sembi na insem na kan manchurchin ma on ti ase de tie presidential correspondent tie ni ene ye wo BMW Dr. Mahmoud Bawumia must win ye wo TLC Dr. Afriye Akoto time tested loyalty and commitment ye wo PhD Era Kennedy Akompre kwa Japan and ye wo GTP ana afa eno so ye Era Alan Kwadwo Chairman it ye hwanim de Era Jogati edi beba ene omo maka ka hono nyina Era Boache Jako Era Danimu ye hwanim de omo nyina de beba na biati mako anochwa ba de so odi na odi asem dada we de nya fe na be dia dance akasa bebre bebia na no da esi bronya ebo bronya pata uhu hawa oti di asato dwom kama afia atwami uhu hawa betina ha nkranchen so de man enu achi mpo atwa ne akutia ho nsem afei ebiro to pron so ohwe yanim na ohwe se ye yanim sekurufo no oyiye free party oye yanim ni nyina no eboa wo ni nyina eboa so ati se ne ko bayi na se ya yiye mu ni nyina eboa ana afei so misraw me ka we nyina me ka sisu se ebia na ene nifaso enkodi ho yaw se se me ni tie pa nkofa ho abufu we bia no ko onim go me a me ti hei amene ne ko ba se ya twere obo time bi kra no o de awmani edi misraw fufuo party ba so Sunday we are say what they were the oyemini ya to safre obi ade na me be me ka she o say eni je fam ko nkasa na nkombre menam eje wan fa na bia big one it will work papers so online on DVLA interdicts 4 staff implicated in money over human lives documentary where you know corruption watch no you Adom Adom FM yeah oh good wow who should so na bantempa me mo so ma tro mo se mo fa fu mro mo ntimi hwe de koso na so DVLA adwumako me se mo nya hwe ya ka and I like the bold step no mo taking yes mpendo do na so bi bre ko ye nhwemu ba na adwumako na nhwemu form no bo se no mo to jeje mu sana but wait there quickly last week na me Adom FM 4 and this come way by and they've acted on it DVLA interdicts 4 staff implicated in money over human lives documentary ya damase ba munye fair nhwemu necessary obi wo ana wan ko to bo ase ankoye na esa se ohun ya na afi wakosum ni Rambo style na be ase ye fair nhwenji fonyini ni bi na edada ha ya ede kire woko eye Adom FM online na obo se sa na man nyina ha wonti mesremu ane adwuma ho na ade bi e ka na sichi bia emu ma Ghana na adwuma kori nya mfa so twe ho firi ho obi akatua ni ho asu ni di anachi wa be ka na katua ho asema kire wa me ka me di a kire wa ye miamia so saa wadaroma eti men koye nioma bia ede animguase ni fi ba tare wo ho oni wabusua na afia koye generational ye bold ya say we na wo DVLA oko wi ayi bibibi na ayi bibibi mesre wa wadaroma enti hwey headmaster shot in the eye while easing himself in the bush at ene wakohye akrantie washi akrantie saa no wan hwe ba ye bo so se mehu se nipa de jon na ni tew na mka se kusiem na to no di ba yawo no mode nti saa nipa ko no so no ene kwa de em giri se Ghana for do na efiu me pese me ya no bi because osmo dia ya kran se wakoto obi wo poa no
ah ne board den wa mano ne kokot na ojuju ye ho no na obi jagum say anope mu fanchem obi jagum say gri o ya say e ho na breeze no etimi manage nyoma yi man eh before ne Ghana for so yi wa jagubo enyoma wo ye ya adwini mu pa enyoma wo ya adwini mu ho na breeze no Messi bia no be ye adwuma ma me brefie na be se adwuma no de bia da no ahuri wo na okọ akiro enhura bibiri one day ohuri wo na ayi I am pretty saying the first man pamo said you know sa mo bi na mo say akakaka man pam yes ohuri okọ say adwuma na say na man pam bi da hoboko ano ne abakosem nyoma o ye ne baby o dwane fa nyoma esesa na ho de ko ye no wa ji na bi oh no jo bi sabo yes bi sabo na we kwa de baby on ya ma baby se fa di djuma o si me pe baby a breeze no you know honestly o pe baby a nyame abode obetima sa de koso one day kakahin o se de ni so mo abo se wi ase enye easy na fi wo na wa e di ja e ko semestre mo se suban na suban fun suban tantan ya Ghana nko na mpoano no ya de ada ne bia e di ja na it's very shameful. Who did you prepare breakfast? Now, okro border na free Ghana ra Togo. Yeah. Togo heya o. Border. Said ya mpona no tie ni nkube o modwi Oh, Ghana de ofitin ya na politin bag e ma wakwa ba. Okay, so Oba Entertainment so nana ban so akasa. We say ntare bebre na wo hye no wonto. Nti baburu no a muhu ye ntare na ba me de meto. But ono de so wonto. Nti no don't be fooled. Mr. Madam futuo kese odi ma enyina ye kan. Ana abrabo no enkohwe obi die so no. Ma pressure mfa wo sa. Enkohwe obi die so. Wadaro ma de bia me ka kire because eya abrabo a wo bo eya akwantuo. Anu ana pedu abon to fa won say o de asa onim sansa ajete showa eneni nyenye otimi sa break dance me koya mfom so say me kosa break dance jam ajom ko fa eye hawa kumisi ambulance be 7 e ba be sisa me kogu be ni basa me srew sawasa me ko elwak say me ko training me afa na ma start am ye training o de me ko tere my training be 17 years na me am free elwak na ntenko ayi run about be no sunu kra free was nkra Dankwa. Mimi free yan free ewa ko dankwa. If you dankwa, emesi Emra Airport there roundabout no. If you want say na ba ewa ka be start training proper and minia. Me consider me ye. Da be yan of the day. Ada dia na improve yase. Me ma bi. There be. There be manko. Hey. Da we ka be ko. Na kana no ye training na ama na gaza no. Over 60 years no ho den se bo. Na ohwe. Ye ko da how son I feel started training properly. What the hell am I? Papa buy or shot in the say or yam I'll chop your stomach now here at the me for we movie na me kwa me maybe. People say him say. And quarter about daily graphic near the big one say big fatalities down 20%, lowest in 20 years. We say the won't come up another pa. On say you started red so Master Gina. On say accident be bring na dey you Okada riders no. But now your education, your kono mokasa, they say red ne so a omugina. Enti accident no above from what the 2022 the year to 2021 ho also almost above from 20%. Here the statistics ni nyina no e ma wo mo e wo ye kasebo eso. We so say boost for local content, mining investment receipts reach $10 billion. Martin Ayisi kwanche for Penyidima Minerals Commission no. No che say omo de nema hodo egu akwam asese yesi kakokọ etunu wo mayim wo no kwa na ho mfaso no kosho we makan ho asem wo kase no retirees call for debt exchange exemption. Okay. Omo chema ye pensioners fund no. Sa sika no abosre omo sre. Omo de ne 266 omo na ho no mba akokora bo merewa omo didi ho nti aban na hwere wan fo omo ankwa nkɔhye ase Ghanaian Times the big one aboso eno wa na wo Ghanaian Times and the picture ne da ha no kama so ukura bi abehu say na tie yisi na the picture eda ho no na CEO de ema Minerals Commission no daily guide ni reshuffle looms agric minister is on so okokora reshuffle dey say aka wan say na ya kan say after do na so obe ya ye twen no baka kire mo say by 14 na betu kwan kwasi that's why before 14 ta juada no meye because list if you ho na buy juada wo be yeah so wanya meye so either say okodi 10 days either say obeye ansa na wako ana say okoduru ho a odu ya de chi oda home ya na wo de amane yen
ne ya kenkan wa ha nya saade a meye me de adwoada wow beye because ye hu awie ye nim nipa a ebe wurawuram ne emma a omo ma mienu foforo omo sabem na asoafo me enso omo kɔgye omo home na ebinim hye se omo kɔ different ministries baka cho se nipa bi ti se KT Hammond omo din ne namu nipa bi ti se Duka substantive minister omo so din ne namu Area John Board omo so din ne namu nipa bi ma mienu bi so surprising but omo ye emma omo bonde mo aso ani omo namu baka cho se probability be yi hawa akɔ asoe foforo no so ye very high iti no wo na na wan kan adwada ye beto abodi say how we ne manfo so omu hia wo no aho I don't trouble gina hey and they incoming chief of staff at the presidency minister of state we say betim de mayi di ne makoso amamea o kameye ne kan don't tiasia no akohyepo no say ye de abasobode ni mpeje ma obi now de ote ho na wo mu na wonim kusua wonim na wani kusu no ebe ye kusua kan wonim asi na afia mankwa nso health minister they in charge of drugs now yes. I was open agenda man and me go jina social wow yeah got a new crusading guide minerals commissioner said no say the different one we should di hun komo fridge wada na genza deal that's that genza oh say energy ministry for the krataba na Ghana gas for the krataba eti dia ye ne se ebasa untia obia ubomodia koji nimdie utia afenu ni wie na waji nimdie na pa ye Dr. Ben Asante so aswe na fi wona omo ye independent omo nimde e wo san omo nyina obia fa no no wasaji se ne uwie a na watima be kan wonsem ti de maye ne se wuku na nyame de che ya de fa gensa ho bia de Ghana gas ka de energy ministry ka de won so ye independent and nimde for no so ka no ini nyina ababetum okay ejina say ne mesro make time na o man hene betina sana afi so far economy times the same thing na na futu ne betwa to na afi ye pege mu ni akọ ye na ka kire abusua ye kọ na de mdi jam won se ebia na wo ye adwuma ebia na osikasem ate akwachi kakra ye free afofofrase ebia se de wususu se opese wunya no no nye sa na wanya no me pa cha kai se to de bia eye nyame de yekosie na brepem no wo ye pi to de bia ema oba mu bebre ebia na nyame de wakosie amen ebrepem no obeyiwa pi nyame ye pi brepem na nyame ya sha chire ho ba cha odi ye pi e de si ha e do bi ase